Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Allahumma barik lana fi Rajaba amin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan warzuqna bil qiyami wassiyam. Amma ba'da. Samahatal ulama wa masyayikhinal a'izza, seteja para alim, para ulama, para kiai, akhussu bidzikri wa ta'dim, ajunan syekhina wa murabbi ruhina Raden Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir. Saya sangat abdina amul ja'aki torana dimaki afadallahu alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa karamatihi fid daraini amin. Seteja keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Kerung, seteja mbak sarang di masjid, sarang kakak cukenan menebi bedele alek keluarga besar Kerung, khususnya ajunan Hadratal Mukarram Kiai Haji Zainuddin Bakri, ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, sarang seteja keluarga besar selain siap tina tak bisa nyebut asma ajunan setong persetongah, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat dan rasa takdim abdina daka ajunan seteja akramna wa ata'na rahimakumullah. Sa'adatal kurama seteja para sepo, para tokoh, baik tokoh agama siampun hadir nang majelis Kak Dinto, juga nan tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Tambru Deja iki. Sarang seteja perangkat-perangkat epon seseteja juga nan sangat abdi na hormati jajaran Dewan Pengurus Dewan Asatid Lembaga Pendidikan Islam Babus Salam Kerung, panitia pelaksana Haflatul Imtihan, juga nan seteja para donatur, para dermawan yang telah bersusah payah angorbanaki tenaga pemikiran, juga nan tak sekoni biaya seekor banaki demi suksesnya acara Kak Dinto. Muga-muga seteja pengorbanan epon catat tining Allah sebagai tambana amal ibadah seeka teremah amin. Juga nan catat sebagai salah satu wujud pengabdian
li'izil Islam wal muslimin sehingga sedejana ngaoli ya bebelesan selangkong sampurna baik nang yalam dunya langkong-langkong bagi nang yalam akhirat. Amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat ibu-ibu muslimat seteja wali murid wali santreh para undangan para muhibbin para simpatisan sesetejana ampun hadir nang majelis Kak Dinto sesetejana sami-sami mulja tor muga-muga terus saya mulja akina sareng Gusti Allah benih namung mulja nang alam dunya tapi seteja saya hadir sareng seteja keluarga ben foto-fotona etetiakina orang-orang mulja pagi nang alam akhirat kalaban kenging rahmat epon Allah syafaat epon Rasulullah barokah epon para guru para ulama sarang seteja bangga sepo muga-muga seteja na terus along polong arang sarang masuk dek ka swarga pun Allah bingkeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja, alhamdulillah aropa aki setong paparing nikmat saya sangat raja abdina ajunan siang are semangken gak dinto karsa aki bisa aki pangki salera along bolong bermujalasah nenge majelis gak dinto situng tempat saya sangat mulja neng halaman pondok pesantren Babus Salam Kerung dalam rangka menghantarkan putra putri kita bersama potra potri abdina ajunan seteja sengaji senyare ilmu nenge pondok gak dinto moga-moga sarang Gusti Allah ilmu siampun eka oleh sakoni abenya muga-muga abareng kalaban rahmat epon Allah etetiakina ilmu senafi manfaat barokah. Amin amin Allahumma. Sehingga kalaban ilmu na bisa menghantarkan abeen kaangkuy nga oleh kesampurnaan odi benih namong sampurna odi nang yalam dunya tapi harapan kita bersama seteja santre potra potri abdina ajunan seteja sengaji senyare ilmu nang pondok pesantren gak dinto ngaolia kasampurnaan odi pagi nang yalam akhirat. Amin amin Allahumma. Sateros epon solawat ben salam muga-muga tak ke pege ngireng kita haturkan dak kaharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban arepan moga-moga abdina ajunan keluarga ben foto-foto abdina ajunan seteja senantiasa kenging pertolongan dari ajunan epon Allah paringna kekuatan kaangkui bisa terus mengikuti sunnah-sunnah epon lalampa epon perjuangan epon qaulan wa fi'lan dhahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja manabi oleh mator abdine nyonaiti manjenga saos thank you manabi oleh mator menika kalaban keterbatasan waktu siampun cukup siang kaselekas saos dek pandek sebenting nyelet thank you eston aja repot abdina tormator neng gak dintoh karena gak dintoh menangka telem badik majadi neng gak dintoh setejana ahli apidato jadi panika jak maturan abdina mangken apidato neng kenang na orang si ahli apidato. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu tinggal tore tak ceretaan saos thank you. Manabi oleh mator abdina ajunan seteja wajib asyokor ketika bi Allah Ta'ala takdir agaduan potra potre bisa pernah berdenenge pondok pesantren apa-apa sabab karena itu perlu eka geli pesantren madrasah Kak Dinto aropa aki gudang warisna para nabi beli na boleh pesantren Kak Dinto aropa aki gudang warisna para nabi sementara abdina sarang ajunan ngageli para nabi Kak Dinto taatina tetinggalan warisan aropa dunya
Para nabi ta'atina sangkolan arofatun. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warratul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Al hadits au kama qol. Saungkuna para nabi kak dinto ta'atina tetingkelan warisan aropat dinar ban dirham, akan tetapi para nabi kak dinto meninggalkan warisan berupa ilmu. Milana pasera abisaos simon dudak kawarisan kak dinto, merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian terbesar dari warisna para nabi. Sefa insya Allah bekal miloh ekiliin kamuljana para nabi. Alhamdulillah. Milana patot menabi abdina ajunan seteja aremangken sarang kiai sarang jajaran dewan guru dewan asatid minimal setahun sekalian bedaaki acara haflatul imtihan benikeng tak repot membeda acara imtihan kak dinto dalam rangka harapan dari seteja para guru minang keterong aja kedek kawali murid kaangkui areng sarang nyokoren nikmat si aropa ilmu si kak dima ilmu kak dinto warisna para nabi. Alhamdulillah. Karena kalaban ilmu kak dinto esokoren maka ilmu kak dinto bekal arke. Ketika ilmu kak dinto arke maka bekal banyak manfaat ben barokah si bekal eka oleh. Semakin abdina sarang ajunan ngargein dek ke ilmu akan semakin raja ben bekal semakin banyak manfaat ben barokah si bekal eka oleh sarang abdina sarang ajunan. Ngireng abdina mana bi oleh acareta Allahumma salli ala Muhammad dimin beda salah situng ulama besar kak dinto asmana al Imam Ja'far Shadiq. Ketika beliau kak dinto kikeni Imam Ja'far Shadiq kak dinto cikal bakal si bekal tutia guru na imam madhab. Beliau kak dinto potrana al Imam Muhammad al Bakir kak dinto salah situng dzurriyana kanjing Nabi Muhammad. Waktona al Imam Ja'far Shadiq kikeni biabana paneka pasraaki pangaji dak kasalah situng guru saamponna pangaji pasraaki tak abid dari kak dinto abana Imam Ja'far Shadiq kak dinto mireng kabar jek potrana si asmana Imam Ja'far Shadiq kak dinto ampon bisa maos Fatihah. Kenapa sih terjadi? Dari saking bungana abana Imam Ja'far Shadiq kak dinto langsung acabis ka ustad tabanika takgung tanggung ahda li syaikhihi mi'awa isyrina ibilan. Takgung tanggung si acabis nonton ontah 120 biki. Bayangkan mun citung ontah argena banika 10 juta paling muda saumpamana kali 120 berekira sabanapa 1,2 M 1.200.000.000 kun gara-gara andi anak bisa maos Fatih tak kerjat guru na banika banyak dimin gak dinto ya Syekh dari madhabun aban Imam Ja'far Shadiq hadza qalilun lil Qur'an arya sakoni mon kaangkui Al-Qur'an panika sakoni. Sementara ajunan akeduan potre pemonduk nang gak dinto beni kun tau maca Fatihah kena soduan bejengah engki napa engki berekira nonton napa sampean lah menika para rabu dan gula sesering ngatelak nang lembaga-lembaga pendidikan sebadan nang esati sebanika kabadaan tabalik. Justru ketika para imtihanan ustadz saya berepot apa-apa sabab sibuk akabai hadiah kangkui parengaki kapotran ben potren abdina sareng ajunan sing ngening ranking engki napa engki coba tradisi peniket kita oba mon bisa tinggal para imtihanan wali murid menika abek rembek sak kasak ayak lah para imtihanan mayu dek remariah harian niat ngargain ilmu anak potor ya mayu
Urunan ada remah teh ya Ustad Ro melaki vario to saya keden ya gelu na gelu make tak nonton ontah iki napa iki kula yakin make tak Ustad manika tak ngarep mau beri pada bunga iki ya Allahumma sholli ala Muhammad ya minimal Pak mon polana tak ngarep kak dinto para Ustad para kiai gen panjenengan bisa kompak dawuhna segala adukung dalam kegiatan proses belajar mengajar nang pondok pesantren gen tak rok ngirok kabeh sokor raja data Ustad panika engki napa engki engki gen adukung apa nika ampun luar biasa jaring de bedana kadang salah potrana ampun dididik ngabiaki ting beda kekeliruan saka di encan segi berupa lak manjela moga-moga la kaimma banika sebekal ngaulia barokah ieu mon ilmu para rabu mangken banika saborana mangken banika mon ilmu tak totak kalaban semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mangken ilmu banika cek sangat gampang ga oleh kor ndak ajar andi akal beres ndak ajar pala-palan bisa napa boleh beda pinter Google mangke tanya anak apa ke Google langsung beda kapi ketik napa saya kebutuh enter keluar kapi mun tak keluar keng paketna ada iki napa iki lah cuman an-nurra ilmu kak dinto mangken si abek malarat barokana ilmu kak dinto si abek malah Allahumma sholli ala Muhammad para rabu tandretan sedaja sesami-sami mulja barokah kak dinto penting ilmu manabi tak bareng bi barokah saporana pada ben lampu tada setrum mah para join lampu menika mon tada setrum mah kan tak atera iki napa iki barokah nika ibarat aki pada ben setrum tak padeng keng bisa erasa sema kelengeran orang ini kebeni kabel si raja panika bapak panika setrum memonkan kabel lek tada setrum ada apa bi nak anak kene kebain mainan iki napa iki ben mun kun ilmu sebatas pengetahuan panika para rabu tak kudu ajaga akhlak tak kudu panapa gak dinto tak kudu iman punten banyak reng kafir secerdas banyak reng kafir sepenter tapi mon barokah tidak semudah membalikkan telapak tangan iki napa iki Allahumma sholli ala Muhammad oh setrum nih ke para rabu masuk ke kipas bisa maleng-leng kipas masuk ke kulkas bisa mencelep kulkas masuk ke setrikaan bisa panas masuk ke lampu bisa matera masuk ke sound system bisa merajuh suara seni keni iki napa iki kainto ibarat aki barokah santre sabanika juga manabi ampon kenging barokana guru kenging barokana pesantren kenging barokana ilmu make tak pati alim peleman dek pok compon dadi apa napa abai insyaallah bakal dadi orang sesae kalaben nurra ilmuna Guste dadi pejabat sesae dadi reng sepo sesae dadi nak foto sesae dadi reng lake sesae mun oleh barok dadi reng bini sesae dadi reng tani sesah sae kan odik panika tak kudu dadi kiai punten Pak santri senyak bonyane tak kudu dadi kiai kabeh punten dadi apa-apa bisa penting oleh barokah dadi orang sae karena abdine sareng ajunan gak dinto laku ketika abeli dak keajunane pon Allah gak dinto kita hanya dituntut kangkui nyetor cerita odik junggus bagusan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dadi ku laku abdina ajunan gak dinto ketika ampun tada umur abeli dak keajunane pon Allah kita gune pakon nyetor cerita odik kita junggus bagusan umpamane takdir dadi reng soki ing kita apa-apa sokoren dadi reng soki sebagus ceritana reng soki sebarok umpamane dadi reng tani ya letakna apa dadi reng tani pas sabar dadi reng tani sebagus cerita jareng bodoh kadang magi atani dak karena tabun orang
pakar ya reset ke barat ke timur nyior tas tabun ni pengalai ke barat tabun beda tak ada ya mata ngali ya mun tabun ni korok melolo teh engki ki di audit le dadi tekos mentar selamat deh para rabu dan retan setuju saya sami-sami mulja tadi apa-apa bisa os kalaben ilmu sebarokah kak dinto para rabu insyaallah bakal saya mak boleh jadi ustad jadi maling sekali mun oleh barokah selamat ada rumah mak bodoh maling oleh barokah saya maling soleh barokah maling si andi tatakra ada rumah maling sandi tatakra mun ngijo aglenon gelu mun tak bagi boleh ya selamat engki nama engki la barokah nika kun bisa eka oleh kalaban tatakrama milana ada buaki dalam Al-Quran para rabu mana bi rezeki dunya kak dinto tak usah syarat iman tak usah takwa mon kun urusan dunya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha setuju makhluk Allah si ajalan nang atas bumi menika rezekine jamin bi Allah taala tapi mon barokah beda syarat ta Pak barokah beda syarat ta walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard dua syarat mentroleh barokah debun Allah cek saking penduduk negeri kampung di Sajeria iman ben takwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard maka bengkok bekal buka bengla bengaka berkatan dari tas langit ben dari bumi. Jadi monter oleh barokah syaratnya dua, nomor situng iman, nomor dua takwa. Mon kuntunya Pak, maka tak bojong, beri ya Allah Taala. Yuk supaya kafir nenge, ikan makan, nenge mekasen, kisoki luar biasa. Tak kudu iman bunten, mon urusan dun. Tak kudu abojong bunten, mon urusan dunya. Tapi mon barokana dunya. Barokana ilmu laka into bode syarat dah kudu iman kudu tak Allahumma sholli ala Muhammad bahkan kadang-kadang para Arabu saya iman bi Allah beri lebih banyak keng barokana tak ada mun tak ada barokana panapa abis haus tak bekal nyambi kasai dunya mun tak bareng bi kelaban barokah dunya nanya bisa jauh dari Gusti Allah ilmu mana bita bareng kelaban barokah ilmu na nyambi terekah dek ke Gusti Allah na'udzubil tero tak tero andi ilmu se barokah tero tak tero andi adunya se barokah tero tak tero andi keluarga barokah tero tak tero andi nak foto se barokah situng iman debuna kanjeng Nabi pasera orang si andi iman akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa orang si paling sampurna iman apa nikah orang si paling bagus akhlakah bagus tata kramana santri si bekal oleh barokana guru barokana ilmu panika santri si paling bagus akhlakah gelak ramas duk acareta Syekhona Khalil kula acareta agia kula pernah maca buku nika salah situng biografi na beliau nika pernah cabis dan kula pernah ziarah ke astana Syekhona Khalil pas beda buku judul buku nika abek ani kenapa buku nika judul surat kepada anjing hitam buku menika dalam ceritana karomana Syekhona Khalil lah Syekhona Khalil Kak Dinto salah situng ulama besar beliau diberi pangkat secek tengki Nabi Gusti Allah santrena aebuan banyak santrena seduti orang-orang muljah mongku ajunan epon al Allahumma sholli ala Muhammad para Rabu
Syekhona Khalil kak dinto apa-apa mai pamuljabi Gusti Allah. Beliau kak dinto paling orang si paling ngasteteh dalam masalah akhlak. Cerita aki cepon beliau ketika berdeneng Mekah selama 10 tahun beliau kak dinto tak pernah ngatelak ke langit. Tak pernah ngatelak ke langit. Apa-apa? Nunduk melolo berde Mekah ni. Dari saking tak demah ngaku-ngaki dekat tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai beliau tak pernah pangapora nekani hajat nang tanah haram. Mau nekani hajat keluar dari tanah haram. Bagian Pak Bapak sampun debak ke Mekah kan oning. Panika wilayah tanah haram panika jauh tak jauh, Pak. Lah panika keluar panika Syekh. Jadi jak sambuk panjenengan mon Syekhona Khalil panika para rabu benikun masa-masa beliau ki bede sampai beliau ampon sede pakun mulje tak ke peke orang amul je aki acabis nyamri barok. Engki napa engki? Bahkan nikah akhlak. Jadi kento sampai bede debu ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tak depak orang sedepak ke Gusti Allah jeria kecuali kalaban hur. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Bentak keker orang si keker jeria kecuali kalaban ating kelaki hur. Artena tata kra mon be buda buna orang po sepo lambe para rabu apa napa abdina sarang ajunan mak kotu takdim ke guru apa napa mak kotu ngormat kareng sepo karena mon jebuna reng sepo orang nakona jong mon kasih padeng karena lah tak bisa ngargain apa boleh kasih tak padeng ingki napa ingki mon laka guru nakana lah tak bisa ngargain napa boleh ka Gusti Allah. Mon kareng tuana bae tak bisa ngormat napa boleh ka Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Milana para rabu odik nika sekotu jaga akhlak. Tina make tak pati alim, tina make tak pati penter. Yo sokor-sokor alim penter pas akhlak mulja. Iki napa iki? Amon abe panika, mon masalah alim panika para Arabu tergantung derma aben bisa acer panika tapi mon akhlak kainto yang perlu ditekankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alim penter keng akhlak butuh orang nyambibi deretan. Mon ka alim iya, mon ka penter iya, keng ka akhlak kerongkok seta empan ngabesaki lenget deh gua. Engki napa engki? Duh mana kare abid tomon du kare pentera king akhlak kate tomo dua duna beda tade mantir selamat deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena akhlak kak dinto bagian dari aplikasi keimanan seseorang. Mon orang kak dinto iman amapan maka akhlak bakal ba. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu dan tretan seteja sesami-sami muljab karena odik kak dinto abdina sarang ajunan odik neng yalam dunya nika para rabu benikun masalah salah dan benar beni urusan salah ben bener meloloh kento separ kekeli apa-apa kita kok harus menjunjung tinggi tata kramah adat istiadat ben akhlak karena tak sekabina kalakuan bener nika bagus tak sekabina kalakuan bagus nika bener tergantung situasi dan kondisi. Cepon paserak ya pak keng le bener lepakun bagus mangken dimin pak oladin gelu kabedeen iki napa iki tak sekabina bareng bener nika bagus tergantung situasina. Kenapa kelakuan bener tapi tak bagus? Saporana bu, makai bener mon tak bagus jak kelaku bu. Contohnya panjenengan ajalan tanya aki bi tetangkena. Yu kak kama yu kak ada di dimah di budi. Bener napa salah? Nika bener keng tak be. Engki napa engki? Engki.
kama teh kada di mah di budi melolo aja gak ni kemana tanya ki orang di budi lako mentak beda pacak ngaper ke cetak ini ni kama ke bener tak be artinya ada rumah odi penikah kau aja ge tata krama aja ge akhlak nilai-nilai etika dan estetika nyanak kanak samangkenan artinya maki abek bener bas ngabas gelu sapa sesalah maki abek bener mon sesalah tapak kering tua cek pahlak manjelah iki nama iki maki abek bener sapora na pas sesalah sapora na pas tapak ka guru atau tapak ka ustad cek pah nenteng akiare beda tata kramana Allahumma sholli ala Muhammad para rabu tandretan setuju sesami-sami mulja tak kok pada cerita na Abdul Karu wadeki mak Abdul ni ka orang ngaholu bila wakon ke borok bila wakon ke temur isi tungwak to ngabula ke kiai nang dalam perpan osom jono-jonan osom lala pas bi kiai dikani dul kak dinto yare abbas reh jen-jen gerobong lala kengain ye dak budi mun beda bareng ngabuka kodungi kuah kiai mios para rabu malam Abdul tak ngedot edung kol 11 ngontrol ke dalam nyongok jen-jen deeren tak kok kita ki beda sekitar kodu ternyata ada pak ke dalam jen-jen deeren kodung kapi keng nyai marene kudang dut akademi pas tengit daya don TV akhirnya ya cak lereng tedung nyaman sarong ataseng tasengkap Abdul pelangan debun kiai mon beda bareng ngabuka pakon kodung Abdul posang nyare kodung ari kodung na dari apa ya gua ngangkui kodung soblukan rajo gelu dibudin lakon namo kodung cangker ku tak pakai kodung kiai ya bak mirip ngameng reh gua sambil medem sabak pas dina buruh ya rabu muka labeng ngetelak kodung cangker lah kok nongko pahe ngari Abdul aperian Abdul aperian panggil dul kak dinto siapa nyabak kodung cangker abdina kiai saporana kiai debuna ajunan mon beda bareng ngabuka pakon kodungi abdina tak mangki kodung sengepas kiai gua Abdul tak salah keng tak be engki napa engki odik ni ke beni kun urusan salah bener melolo milana Kanjeng Nabi gak dinto yutus bukan hanya semata-mata membawa misi kebenaran akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad gak dinto yutus dalam rangka nyampornaaki Allahumma sholli ala Muhammad para rabu dan tretan seteja saya sami-sami mulja engki make bagus montak bener pada cek kelakon iya pak ngapa kelakuan bagus tapi tak bener adzikir ni ka bagus tanggi tapi mon sampian pak andi bini aroba manusia cek pas adzikir tak rontoron ditahlang kere telo hari telo malam make adzikir bagus kengain menandi bini manusia tak kok wat-watan minta belanja minta beras tak ada pakun weng-wengan ngeta langger deki kak beras tak ada astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim apa kak belanja tak ada kak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cermat sebini pahe kepek sobluk dapat juga bagi ke cedaka kakan tasbih jeriah gua nika make bagus tak ben engki napa engki ngaji nika bagus tapi mumpah tengah malam kalau sebelah saya sabuk kecorongan tak tahu aja malau beda segering mada aja kifru datang dari sorbaja tero istirahat lah tak ngedot edung tinggal tegur pahlak mencelak tak libur ke Quran ya gua benih tak libur ke Quran wak malau nyaben Senin Kemis gua pada orang lain pada di hak kangkui bisa odi ten engki napa engki beda waktu pada nakodungan nih akodungan nih pak bagus ke pasar akodungan mapan
Kapangajian nak kodungan. Sepak tak sepak? Sepak. King mau niadaan selake malam Jumat dalam kamar saporana bu. Halo. Jamaah kodungan. Pangangkui hijab modern. Aram pepet to. Babalengan selake. Di macet karya gua. Ini kamake bagus tak ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanenge pondok pesantren ini para rabu kun pesantren yang mendidik putra-putri abdi ajunan setuju masih sangat kental kalau bernilai-nilai etika, bernilai-nilai estetika, sehingga menenge pesantren menika ada cerita santri bahwa kerempuk unjuk rasa ademo ke guru ada make pesantren ini karo mas umpama neking guru nata belajar salah benih paha benggerebeng agak sewar luar wah iki napa iki jadi panjenengan wajib asyukur ketika paringin kesempatan andi anak pernah nenge pondok kak dinto miloh barokana warisna parana alhamdulillah lah benika jadi benih keng ingin kenapa badan haflatul imtihan saya badan lembaga-lembaga penikah bukan semata-mata keng tero ya foyakna bunten keng tero ngaji kaganggu asyukur dek Gusti Allah kalaban areng sareng asyukur kak dinto harapanna bisa etotain rahmat bi Gusti Allah putra-putri abdina ajunan setuju karena orang si paling ontong odi alam dunia banika bapak ibu benih orang si paling banyak dunyana benih si paling banyak ilmuna benih si paling teki pangkat benjabatena orang si paling ontong odi alam dunia kak dinto engki kak dinto orang si paling banyak nga oleh rahmat Guste panapa rahmat kabelesna Allah tero tak tero kabilasna Allah abdi nasarang ajunan cek sangat butuh kabilasna Allah salah situnga orang sebekal kabilasi bi Allah man akta syakaroh bila paringin nikmat asyukur nika orang-orang yang akan memperoleh gilikna kabilasna Allah lah mon manusia kadin toleh kebelasna Allah saya pak mak boleh alim budu sekali mon oleh kebelasna Allah budu nyambi selamat mak boleh budu pebuduin mon oleh kebelasna Allah ki kening arep kabagusna karena orang gak dinto nabi ampun oleh kebelasna Allah para rabu lambat laun bekal eta tabi Gusti Allah patapa bimbing tonton yang pada puncaknya orang gak dinto tak bekal cabutnya beuna mon tak tule dalam kabadaan husnul khatimah amin Allahumma tapi sebelik orang meletak oleh kebelasna Allah Pak Alamin malam ibadah siang ibadah tapi montak oleh kebelasna Allah naudzubillah kadang tinggal para mati ampo ngalto iman sehingga mati tak nyambi iman ben Islam naudzubillah tero tak tero kebelasna Allah kebelas Allah panika penting Pak napa boleh ikebelasi Allah jarang apa ikebelasi matawa bayi lempo engki napa engki napa boleh matawa na soki wah ki lampo wah ngocak jong benjak ki potre-potra ke bayi Roma jong watang Roma dua anjer aja si situng tak ada ngenengi kenengi been ye sobi ini na soanan engki pak sakalangkong alhamdulillah tak usah ke bayi Roma ya bukan mon kita andi lako cong wak beda tanah atau lolokek di dajana lapangan kerep ya tamenin tahu sakir pikiran ben kok la tuwa hasil kakan sobini na so anaan engkau rida ikhlas ya lah pak keng lata palang engkau mate kada balik nama cong atas nama ben engki pak sakalangkong bila saya mati ya pak oh ini kan mantap apaan nih kan engki reng lake monoleh kebelasna reng bini saya pak kulaku sampean tak usah watu-watan kena betok kopi keluar tangki pak
Ki malam Jumat tak usah ngajak menoleh kabula senereng bini kena ketep ngaltok sampai rasa bini keng meletak kabula si seporana pak meletak kabula si bi sebini gitu le teret sampai rapet tok otak morong lorong jaga aja jadi kebelasan ini penting lah. Haflatul imtihan ini bukan semata-mata karena ingin menguji hasil pembelajaran selama 1 tahun, tapi lebih kepada terong aja ke wali murid kaangkui areng sareng asokor atas paparing nikmat kak dinto kalaben harapan etotain rahmat sareng guste oning apa-napa rahasia na orang nakona banika para rabu nak foto nama rok toro oja sebagian rahasiana orang konan nika para rabu lebur asokor padahal anak-anak orang konan nika takung tangkung petok belu sabolo 12 kadang selusin lagi engki tapi orang konan nika para rabu bini nah landi anak petok bini ne temu telat kek nyelekek ke selake kak macora ngandung boleh kak selake cek jember alhamdulillah ki bisa ngandung ben nyele tina mayum biin sesitung rua beli asokor haji apa pareng le alhamdulillah atambe boleh anak nengkok soban sengeren Fatihah ni ke orang kona pak orang mangkenanan mak boleh sampai petok kenan dia anak telok sebini menikah ngantang telat lenyot meronyot kak apa lek mak lenyot meronyot tahun ini kak mak corak telat kak gua apa nalek biasa na datang gula bulan ni tak ada datang bulan mangken le 2 minggu dek mian lemara tulian lek saya ngaki ngandung ongku ben lek jalan apreksa ke bidan ni gua mangkat ke bidan napa bu apreksa abu bidan ada remah mereka ala telat takok positif gua preksa ongku tes urin melakui tes pek ting maria tes ngakui tes urin ternyata pagoris 2 ku tabah minder langsung muana bu alhamdulillah bu sampian positif bu innalillahi beri hadiah bi Gusti Allah tak nerima innalil dok remah tangki bu mak bisa ngandung bu matanya ke gula sampian bu saya rasa ngoker rekonya mulai tak sabar di bidan dopak karo mana tas saya sampadaki tinggal tas saya cek raja nek yang de esena kunesenya angin sosoftek nika mana tas sareng bini kan kuno di raja tangki menreng lake ni kata seni kene ke ngasihati 14 biki menreng bini kuno di atas raja lanceng arep cek meraja selain boy dopa karo mana selake le bata kerjot lah bengelek sampai taki benggerbeng beda apa derem le tuh tahun ini kak positif derem ki positif ngandung kak derem le apel lah tak yontal yo benih tak yontal pak kengi sampian santak geluh hewa beri hadiah bi Allah Ta'ala da syukur elantor bi Gusti Allah pada Nabi panjenengan parengin hadiah na andi anak paringin hadiah bil mobilon mun anak seneng bunga sampai kelopai setedung siang amain dek remah panjenengan ketika muil mobil napa nika bana locot tolongin matepak napa buntan ketika bau telur ke tolongin nyereten napa buntan sabanika juga ketika abdi nasar ngajunan asokor bunga ketika abe paringin hadiah aropa ilmu aropa nak foto maka bi Allah Ta'ala bekal kebelesin sing kena foto panika mun ku laku bede nyeletongah bede lorgena dalam urusan agama tolongin bi Allah Ta'ala kaangkui matepak tolongin kaangkui ma bener tapi ketika abe paringin hadiah aropa ilmu aropa anak tak bunga tak seneng tak lebur nyokoren maka cek lopang luan ketika ku laku nak foto dan kula sarang panjenengan menika meler bi Allah Ta'ala tak tolongin mebecek iki napa iki lah untuk kondisi kati semangken bara rabu dalam kabadaan si ampon salbut kati maken kainto abdina ajunan cek sangat butuh dek ka pertolong na Guste
Allah tak mampu punten abdina ajunan gak dinto selaku reng sepo aja genak foto mon ngabesaki kabadaan mangken gak dinto abek selaku reng sepo kalah canggih bik nak foto iki napa iki mon tak king ngampuaki pertolong na Allah naudzubillah kau beter nak foto abdina ajunan gak dinto tak selamat tapi menabi abdina ajunan gak dinto tak ke peke ngadupok nyoon tolong ke Gusti Allah kalau benyokoren rep ngarep rahmat dari Gusti Allah insya Allah serusak apapun kondisi keberadaan zaman gak dinto menabi ampon kenging pertolong na Allah nak foto abdina ajunan bekal eje gebik Gusti Allah sehingga tak bekal teti generasi serosak amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja. Jadi kaintoh milana pendidikan gak dinto begitu dibesar-besarkan di dalam agama karena bukan semata-mata mikir nasib anak para rabu tapi mikir nasib yang sepona milana panjenengan dilibatkan eyun ceng dek gak dinto wali santri polana pendidikan gak dinto bukan semata-mata mikir nasib potra-potri abdina ajunan tapi gak dinto dalam rangka mikir nasib ajunan sebagai orang sepo kulit ratanya pak sambian andi rajih ratin ibu andi lakeh rakah genteng soki andi roma tingkat telok mobil petobilas biki kamera kena AC lengkap kasur harga belu lekor juta dan kulit ratanya berakira ngide tedung sambian pak mempas andi nak foto tengka salbut barak temor burung sengide tedung yang kina bangki berarti aladinin anak metepa anak mabagus anak panika bukan semata-mata mikir nasib anak tapi mikir nasib orang sepona berapa banyak orang seponi ke mulja room gara-gara andi nak foto mulja walaupun ring sepona tibi kadang-kadang tak uning panapa tak toman rasa namun duk secara pendidikan panik rendah akan tetapi ketika andi nak foto mulja andi nak foto alim andi nak foto soleh salihah kak dinto para rabu orang sepona miloro omah beni kuneng itunya langkong-langkong pagi neng yalam akhir sering kan ajunan mireng beda orang tak toman rasa namun duk orang bodoh buta huruf tapi nak foto no dideti kabi erasanin dadi buah bibir sedisah sakampung duh kena keng lederi na bojor na pandul larwa kena arwah make dubudu na anak dideti kabi sukses kabi situng wak dadi ruwa situng na wak dadi ruwa mun pandula tek ning tenda arwah orang make dubudu orang istiqomah ada remah tak teman rontoron ruwa dari masjid tedung melolo iya gelu na gelu ini tak sekapin orang sebagai masjid ni kawirit kapi bu beda yang nyandar kapang-pang itu mau jailan boya dan jompo di beda masjid bi hulam bi beda orang bini naku Quran bi hulam yang ku keng je hoson maca Quran sambil ali kili yang matana bi hulam yang ku keng hosok maca Quran ternyata tinggi congo elem Quran nah beda futun lagi na beda Malaysia 2 tahun tak mulai tadi senangis benih hosok maca Quran keng kerong galake meni kependenan pak bede sering laki tak rontoron di tahlang kerbi sebini yang gua wirid kak toron kopi na celep kak pakun weng-wengan akhir sebini letak delok lonjain itu mau nangis selake anapa kak mak nangis pola keng ingat ketusana kak sampian tobat njok lek beden apa kak pola enggak katusan enjok kia engkau saya tak toron remole gelak benih keng dek remah ada remah kak engkau andi masalah betore kak kules ini ke bini na sampian paek manis tore keduain iya marah kebela bingkok kok sengolo kebeen mulai gelak keng takut keding bela tatang ke todus beden apa kak Arya engkau saya tak toron benih keng dek remah abas ya diri di baba ler peleran tang lor teloran tak kepek kasang lor telur na tak kepek kasang oke jadi saya tak toron di tahlang gerwani keng awirit keng lor telur na selpet kau mulai gelak mikir lah tinggi tajok cotot ini kabar Arabu jadi muljana anak muljana orang sep
Orang sepo yang karo aja nih dereng jual pentol gak ro apa ning cerita dereng jual pentol jamdan Pak berdereng jual pentol ki entan bener yang kantoh orang Indonesia berdereng jual pentol sama nih Pak jual pentol refunare ke madrasah gurus pentol apa nih istirahatan ku tak iku gengku wis tak ditanya ki anu Pak sampean mak corak cek gerus pentol apa alhamdulillah tak oleh sana apa Pak kadang oleh 250 kadang 300 mungkin potrana sampean sama apa Pak alhamdulillah telokan Ustad mungkin bede ka amah sisitung bede nang UGM Yogyakarta aku si nomor 2 bede nang Sidogiri aku nomor 3 bede Polda Jawa Timur si Ustad pah masih kekasih mungkin Pak kula tanya sampian guna jual pentol dengan penghasilan ketika dinto mampu menghantarkan terputrana ke jenjang pendidikan si bonafit agak penikah mungkin gula tanya si bodene UGM kuliah mungkin semester senapa Pak ku tak nyampe saya jual pentol enten tak aku kuliah jual pentol ki ya ada UGM kok ada saya si dogiri ya pada tak muka pentol ya dan pondok gitu saya Polda wala tadi polisi aduh tat keng letak becerana abek ring tua tat oleh telawah remre sepeda orang tahan bude Polda tadi muljana anak muljana orang sep jembera anak jembera reng sep milana Pak toreh anak dan gula sarang ajunan latinin pedetengin kafiaki thank you engki tak rogina alatini anak penikah terutama dalam agama Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nah kalau ben-bedana mangken kita areng polong egak dinto para guru para ulama ngatoren para ulama egak dinto kaangkui areng sareng munajat dak ka Gusti Allah muga-muga anak abdina sareng ajunan sedaja dadi akin anak foto saleh ben salihah amin Allahumma nyambi kecemburan baik nang dunya juga nan langkong-langkong pagi nyambi keselamatan nang yalam akhir Allahumma sholli ala Muhammad para rabu tantretan seteja sesami-sami mulja jadi bedena acara kak dinto bedena pesantren bedena madrasah kak dinto bukan semata-mata mikir nasib nak foto abdina ajunan seteja tapi lebih kepada mikir nasib abdina sarang ajunan selaku orang sepo para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja kak dinto ampun cukup siang kerana sagak dinto sakadir sebisa sampaiaki muka-muka tetia motivasi dak ka abdina pribadi sarang para ajunan seteja selaku orang sepo kaangkui sajen giat sajen semangat kaangkui dalam adidik nak foto ngerteh dalam urusan amin Allahumma Papa napa sampun sampaiaki atas setuju kecangkolangan, kekhilafan, kekasaran dalam tormator langkong-langkong dek para guru, para ulama, para bangesepo sekala negi nyoon pangapora saya sobung betesepon kak dinto murnih kebuduk al fakir secek sangat suul adab mana bi beda pamator abdina sebeda bendera kak dinto murnih fadl epon Allah muka-muka tetipai motan dek kak abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dek kasetejana akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.